Singhason Ahavar United Pentecostal Church nai Karbi Hymnal release ajaimek padapon. Pinimati jonga chiklu ni phai pho arni Singhason local MSC mate Karbi Autonomous Council IC Agriculture Land and Revenue Amor Singh Tiso lapen achor sangpi nirola phangchupi ACS Karbi Autonomous Council Secretariatum Arideng pen Langparpan Amondoli Babu Milik Arong Arnamalun Alu Hui Kimi Kangpu lapen Charlie Ahem Kikim Japan Long Estame Sompono Bangsomai Long Kachitonglun VDC Chairman Ken Singh B BLCC Chairman Lawrence Rongpi Rongasar Khon Singh Timong Bhupen Teron Sarkari Gaumbora Warrens Milik Joseph Kiap James Phangcho Difu Section John L Pulamte Purvi Bedhi Lokhima Inhipi Ivan F Thang Difu Local Chairman Pen Danglok Rongarara Tupchidong Nunsi Ningkeme Pen Charsa Parmana Panpura Karbi Autonomous Council Secretary Nirola Phangchupi Ariteng Ben Kerap Sitame Pipajir Pon Indrajit Teron Karbi Daily News Anam alunathui ladak United Pentecostal satum niliphan na chuning rilo niliphan nang chotoilo je ladak lunathui nang sopa pitha pulo lasu patang piat si pini kangpu lo isia program la penisia program mangke karbi kuki labang suka charbo hut dak lang parpan hawar high school sabe dak towara du lang parpan along si poner lo dia dak osomara tumda do sitame school penene ke chali jipan ho helowing wing an sedam nang ko masidang arato na chole we bas school wan pilo ta men nga building wan un eda je po nang litumbang si labang su ahem pado school abang nang litum si chepar jap nang po si dagong asor don si chepar jap pen si ningkan si hini bang ke methang dum si chebor ipon si non ba Dr. Tuliram Longhang ladabang so school building bang Karbiang Nonton Mass Council Works Department pen nang pipon lo 10 lakh na pen 10 lakh pen ke dorji kala ako muning pen na son si extension thubong bobo si sarnili panang pulo na si labang so school ahem la nikikro yang thomang bong si ke patang ponji bo panji nilipini ka do we da rada thengno ta lamchak sipikang